Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay bhi baro kinigilong ki khubor bamenta kasni. Dagis pa angut ki pat nong kershan jangka 16 lat umkra malki constituency lawan ngap ikasur jang ukertong NPP uba Joseph Fanton la kadong ha ka jingyalang balapelong hayong nong mensong men ha ka khat neutrik urimpang. Ya katay ka jingyalang pat ba jong kaseng NPP lawan senranda ka Dr. Amperin M. Lingdo kabaday ka MLA jong ka lat umkra bat uba it jong e. Syuk ha ka jingyalang yalap election MDC yala ukertong NPP ki pat ba akila shimbenta da ka jingduway bat jingrai you raise me up. Uba Fantin ulapan jingkersha na ki pat ba bakimday ban pinne ran ya ha ka ka election MDC bat bakiday ban jit ya na ka benta ka jingmentoy upat ba. When troubles come, then I am saved. Kasurat, kalanti, kasentin, kaumbal, kaunti, kilangin, kilangisen, kakabalaman, jangkiyin, kisen, jangpi. Nitla, syo, panyaw, katno, pauspa, langyin, maimatin, ilaay, yaka CGI, ship, lane, katlong, tem, jangkiyin, jangpi. Kagay niya kalanda. Bahkan MDC ubajulang ujian jong ke housing board ilaya saat na kapita ka jong pi ngang yapi kadawa kabaan kaday kata ipatin idon hanggang kanhon jong kinangyalan kibahe tang kinambar hakasarkan balay te pinjit yak ibalay manway balay lengkot lang kano kajingkang siyang nano dahil wag pagleno ay yang kapot kamadrotan kajangpi nga nakampat rekono masang kaya jit na kajabi on day na kajing snow Hilagay kibril kibasta Tidak wanipatin hawar hajab kaknday Higito kiniway utaw makantin Menta tongek yana Nga kabasyong ha-office kabaitang yakin ibatin Ngatik katno post pa ngot kinang mansong kibawantin Yang jengkang kayowi Bangwa jengyarat nai nakabenta kijing dawa yang di babon kadawa kabaan mo ya iba Fantin the best candidate kamalay kadawa niwan nakabangin kabakajing kang ba jangi kanju kang kerdok Diwan halaman kapal Ninjuan Darwajabon Ninjuan Omdan Dan batin Dan kakong amperin Kadawa kabalay kabapihak bot ye iba Fantin Kibot ye kiway Kip Shay Kishong Pito Pito Ngam Taray Ngam Taray Kasir Kasan Kayin Kampingan Kip Shay Kisa Pisha no Pilat Ye Kita Katawa Kasaw Imatin Iyeng Yaka MDC Hakasin Kabaan Nakapati Kabakudot Yakilong Yang Barok Hinagas mo yung imatin manon Ngakantat kikitay Lapinday Kiyang Bijong Ngakantat Nagita
tay na magmakinday kadyo kanyang ibatin na karanyang suntor yung juk kren yang karakter kasing-kasi ki Presbyterians, ki Catholics, ki Baptists, ki Church of God, barok ki school, barok ki niyam, kilayo iya kajinyarap na kasaniyang jang ibatin. Dayang kata, dali ko na pusang kaway, hawa ka dyan, dan ubril, umating tang yaaway ublay, ublay ng buong. Kita yang ikut milik tambanginya cakmat minyak cakmat balpai kami kesuai nama soal kateli nama tajuan kateli nama takapati kateli nama takasorka ngalayan dek dikendau kesuai korok ngalakit kain kebapak kain koslim Kaslam ng sol, kadang-kadang buhay mitin na. Hadin ba pila kong joke yan na? Pila ay nga kita kikam ki bangaday bangle. Bagnet siyam. Hinday ko kusin. Nakita kikam kapatislang kalawan. Magpa, bagay ki hanga. Nalapagat doon. But, habang ayat para Islam ikaw kejauhi, nadang ibon bikin duna, kamtam, akalian kasurok, hinala, siumbang kundi. Oh, kembali badeng, nilai inspection, badeng Isya perjike, jikut dijinam, perhatian bagi nilai inspection. Masuk komen sipul, bangkalik, saya sepesun, banyak hujan kita kijing nambaro, banyak bulan ini, balada, mas sejak kena election, lada pijak, minyak no kata, yang itu fakti kebencian ini, belak bulan rahmat bangkaro. Tapi kuah yang ada lek sai, dah kebadan kekli ni, dah kebayang kekli, jubat yang lek sai, nama kau kesan berpi, dah kekli kebayang ni, dah kebadan support. Nama esok. Dan ada kuah yang ada lek, saya sepuluh, nama kau kesurat. Jom ketinggalkan kepasangan lebih dah bayar ke klik buat kenderaan yang apa banjir di kebun. Buat kenderaan yang dah banjir di kebun. Menjok nasi wajib di snow, ladan nyokot kan dalam sol, kan biar nak kepayo mana kali, ngan update dah kebadan klik. Neladak pitam. Ya kaya ko pila ay na kani nganlet ta kajig sarong barong kini kidai kinok kasan jami kini kidai ki panyapan em namta jami kini kidan kam ka development kasnong kajukti kani ka election kamdai ka election tang kajonga nga kini ka election nga sim ba kani ka election jami baro kani ka election kani jumi jonga baro Barang esem, ladang niat keli, kandan kecil-kecilan. Masuk komen sibon, mengayo oleh telang masukkan. Mengayo kecil, endai nama kajuan, mengayo kecil dapat kajuan. Kalau kisah ini development yang kita slow, dikeli ini dinamakan slow oleh kisah. Andai tang dia development jelas surat sukin, mulai aku pulih ke putih. Kalau yang kesini kecil kebentung kata orang nyurucat, kata dia kesal, balak niat dah kata bersyukur.
ngamelung kamusian bangai bahaya ke sekolah dak ketipun di badan na dalam ni kabuduna bangai na po manusia na jong bangai kata bagdi di sekolah bangai asisya ketipun di sekolah bangai ketipun sesuai di sekolah nama kedang kawai ke sekolah ke basenda ke sekolah ke badan kapasay. Ako ang ikuan, bawa na kalang yang kapatid ko, kinyo, kadyo, kabenta. Ako ang kintiya ka eskol, awan nami, naroon ka tamon. Baraday ya kajikman, baraday ya kayapayin, ngarawan bet marway, lam yalam mabot, nalantan na maki. Kata kadai kajini tayo juga bati, kajini tayo juga bakasno. Ngalah pet lo snow lupi. Tiap ujok dan buram yang aku.